Ka Working President Ka Meklia Pradesh Congress Committee MPCC Ka Deborah Marak Ka Lokop Baka Pisa Ka Bormet Ka NPP Kan Sa Bijai Hak Election MDC Syagaruhil Autonomous District Council dan GHADC Ka Banlong Lasiam Snem Bat Ka ni Ka J Kumbalong Hak MP Election Habak Range Club Thai Kubor Ka Deborah Ka Lakam Baka Congress Kam Don MLA Kam Don MDC Hak Election MP Nri Ka Laparem Kaput Ya Ka NPP Namar Baka Don Bik Ba Hamadan Om Mensyukran Nasla Ka Election Syagaruhil Autonomous District Council Kan Sa Long Lasiam Snem Ban JTK MTC Ka Lakam Baka Bor Pisa Ka Bormet Ka Lapenot Kam Ban Penbi Ik Ba Kan Om Don Borsyu Namar Ik Ba Kin Kentaj Sendon Ka NPP Ka Penot Kam Ka Bor Pisa Bormet Hak Election Ngihap Ban Yakun Persya Hak MP Election Ka Baldeb Ki Ba Kila Ay Ka Jubab Ya Ka Bor Pisa Bormet Ba Penot Kam Ka NPP Hak Guruhil Hak MDC Election Ka Ban Sawanru Kin Ay Biang Ka Jubab Laong Ka Deborah Ka Lakan Tatang Eru Ba Ka NPP Ka Ban Sensyar Hak Jala Bat Had District Council Kamla Tang Ban Siu Tulop Yakinong Trejong Garuhil Autonomous District Council dan GHADC Si Benda Ban Penklanya Ka Parti Kalaong Bakala Penkrek Ban Lech Ba Haman Ki Jaka Ban Pensyai Bat Ban Tauru Yaki Unit Rengkat Kinong Kitkam Man Syam Snem Ukortong Ka Kongres Natura Usaleng Isang Ma Ulo Job Yaki MP Election Dak Ba Pelem Yang Kertong Ka NPP Agat Hak Isang Ma Laong Ka Deborah